Noho ny ezaka nataony mpiasan'ny commune ambonivohitry Nosy Be dia afaka mividy fitaovana maromaro hoentina manatsara ity commune ity izy ireo raha ny fampitam-baovao finantsiny bien-aimé solitenan'ny televiziona malagasy ao Nosy Be. Nahazo fitaovana maro samihafa entina hagnatsaragna ny fomba fiasa ireo mpiasan'ny commune ambonivohitry Nosy Be anaty bureau sy eo amin'ny vory. Efa taona maro ireo mpiasa nangetaheta hazo fitaovana tahaka izao fa izao izy vao tanteraka. Ohatry maro Maire teto, zay moa mbola tsy nahazo matériel ohatran'itony. Fa voaso zay nahazo matériel ohatran'itony, nahazo filière, tarot, nahazo la clé maro vaventy, zay nahazo pinceau plus complet, zay raha vravo. Fa zay ta Maire taloha zay tsisy tady fitaovana zay tsy mahazo fitaovana iasana. Zay raha vravo, nisy monsieur Maire anay Aly Aboudou. Namindra fognany vity matériel iasana. Dikan'izay donc zay mety tsy andeha ina mety matériel amin'ny sansokady fa zay fa nahazo eky aminao monsieur le Maire. Namporisika ny rehetra mba azoto hiasa sy kobaby reto fitaovana reto mba hampateza azy ny ben'ny tanàna. Ireo raha jiaby ty zegny natao mba afagna magnatsara ary magnapodilaza ny communesika. Raha tavela amintsika zao ty donc machine à bois zay navinisy teto taloha afatra iny fotiako atao amintsika zegny mba alotsika nahazo raha maro tsara reto mba tandrematsika izy mba hahampy zegny fitantanantsika izy amizegny atsika tsy lany vola amin'ny fivangana matériel fofa mba fagnamboaratsika tragnotsika ty koa zegny no masomasoa atsika. Manana projet koa atsika agnamboatra bureau d'arrondissement agny Jamanjara agny miaraka amin'ny caserne pompier. Natao izao mba afana mampandeha asa araka ny tokony izy ary hentigny hagnatsaragna ny kalitao ny asa mba afana miroso aingana amin'ny fampandrosoana.